Už točíme. Ale pozor, opatrne. Už točíme. Teresko. Teresko. Terinko. Ono chudočky. Ahoj. Ahoj. Teresko. Aha. Tereska. To je? Je to dievčatko. Áno. Čo jej porozprávaš? Ja dúfam, že... Teri. Teresko. No, kdo to je? Kto to je? Aha. Teresko. Srandovný, že? Didi. Didi. No jo. No jo. No nazdar. A ti nezlomí prstíček. Dievčatko. Pozri, to je krasavička. Ahoj, Tereska, ja som Maxi. To je dievčatko, čo? Páči sa ti? Ja si myslím, že keby ju stlačal moc, tak by sa jej to nelíbilo, že jo? No, ona by zvala. No, mála udělej, mála, no, mála. On umí bouchat. A už ploč. No. To je moc na ňu. Čo to je? Tomu sa hovorí v angličtine, že je prestimulovaná. Keď má okolo seba. Tak, stačí. Povedz papa. To se jí nebude líbit. Ahoj. Ahoj.